دجیلا گیرگرانه برسینگ دجمنانه دجیلا گیرگرانه برسینگ دجمنانه ای هی زور و شورش گره ای هی تیت وکی شره گیر خازی سربستیه ناخازی بندستیه گازیا خلقی هجاره زور و شوارا سمیانه خازی سربستیه ناخازی بندستیه گازیا خلقی هجاره زور و شوارا سمیانه حمایه دادیه ایت خازی آزادیه حمایه دادیه مبنره تو چی تخازی تو کی؟ جبون میرو هسپان هوجایی ما به آوه حرمت ماریا امروف کینه؟ عزیزانم وگا میشه هفتشتا پرستکر دستور بدن از ایزاه بکم ازو حوالین خواه ام جریویتی دورتین هکه هون آوه بدن ما منتر بن کرم کن سرچوان سپاست کم هی ام دخازن هرن کیوانگ پسی قاسی از زانم او جور پر دوره از بیشم او جور بقاسی 10 میلانه هونه هر نیسکلی نویسا؟ اره بلکی ها؟ واو اوه ها؟ هی ماریا تو باشی ماریا؟ دیگو تو درباره چی داد آخفی؟ او سوارن لسر اسبان وانو ور چی دو خواستن؟ وان او خواستن اجی وک همون زلامان بون وان دو خوان تبله هویشتن کال راش حوشی مزه بکه اره وسا دخویه کو او جاوه زیدتر لدو تشکیدین بابا؟ یاری از دزانم که تو دوی راست بیشه دیگو اجی مرا وک مروان نقنج دخویان آی خود بگه کتشتاکی نقنج مقومه یکی جوان گو که اوی هر نکوانگا پاسی جبلی گنده کی پچوک لورتشتی که دن تنه کوانگ پسی؟ واو تو باوری که او دو پشک بون؟ اره من نشانه وان دید لی چوا او هات من دزانی که تا او بتمی جوالی را کرنه وسا دخویا کو او جو تخمینه ما پرترن برنارد اره لی تایبتی او کوانگ پاسی چیه دیگو؟ لور قد تشتكي قومية ري جلور درباس اسكالي دبا هكا تشكي قيمتار بيالي بدبن وهكا دوبش في بزانبن او جبو دافق دادان جاكي او رنگا انگو جبو ويبو كو چاوش غونزالز لگل خو لشكر برنه اسكالي دبا كو جبو او ديارية تسليم والي بكن ديارية چه برنار؟ شوركي تايبت يه جاپوني هكا او شور يه شربازة كي ساموري با و دمه دبه کو او یکی پرز ده بی قیمت به و پیوسته کو او نکه و دستینه قنجان او شور پولای هروکی کو کاغذ دبره اوه خدایو اف دبه فلاکت که به فکریم به وی شوری دکارن چی بسکنن اوه از دو ترسم و دمه دبه کو عمله بگرن دا کو او قد نکه و دست دو پشکان تنه جبو من رومتا که از ساعت دبین مزبنی تو بخیر هاتی میرزا برون ام جبو تا چه دکارم بکن؟ ازبنی جبو تنو چه که من یا باشه ازبنی من جرا گوت که بلا تشتکی تایبت آماده بکه دا که لسر ناو خلقی در پیشی تبکه جه ارتش و قماندر رایموند را سپاس اف در جه که پر آرامه و کاروبار جه زح باشن جبر و امی جبو منتریا خواه یادگاره که پیشکش تبکن او جبو وان خباتین تین قنج که تکرنه فرماندر رایموند دوی که است پیروز بکم
Ji bo min serbilindiya valiyê giştî. Gelo ev diyarî çi ye? Ew şûrekî samurayî ye ku min ew ji welatê Japonyayê bi keştî dayanîn. Kevşek û tiştekî derasayî ye. Dibe ku pir bi qîmet be û ew li ku ye? Ew keştî ku wî hildigirt vê sibahê gihaşt îskeleyê. Wê îro şûr li vir be. Pir minasîb e. Di çavê min li rê da be ku bibînim. Zoro ji bo çem şûrê waliyê giştî diparêzin? Ji bo çi tu nahêlî ku artêş bi xwe vî karî bike? Ez vê ji bo waliyê giştî nakim. Bi şansê ku bi destê min ketiye ez ê çeta du pişkan bisekînim. Ez vê dizanim lê? Dinya pir bêdeng e Zoro. Ha? Gereken vücut kesêra nebêjin û bêdeng bimînin. ev ger me pir birçî kir ez bêjim ku di fikrekî baş me ku em derbasgehê hinek bisekin û pariyekî nabixwin. Na ew Zoro ye bila herkes ji bo hereketî amade be. Çawiş Gonzales. Ez ne li virim ku bi te re an bi merivên te re şer bikim. Ez tenê li virim ji bo ku te şerê bidim we ku tu pişkin li kûyengî dafik Wî nedane. bigirin. Heke tu nexwazî şûr bidizin. Divê ku tu viya min bikî. Di çûyîna talîmatê serhildêrekî. Garcia, divê ku ev di demekî nêzik te li vir bin. Eve hatin. Hadi! Pêwîst e ku çiqar ji metê em zû ji vir bi horê de Bilez basbin. bikin bilez. Zû bikin hevalo berdin. Neylin dur bikevin, zû bikin berdin. Zaro ji bo hewara te em ê hêzê bişînin. Tamam herin. Tamam bila ana herkes derkeve derve. Ha? Ha? Kalo zû bike. Ez nikarim li vir pako bi malbata xwe ve hîn li wirin. Oh na. Bilezwan hespan bînin û bigîjne wî erebeyê. Na, hûn nagihîjîne. Her haltı Zoroyî. Ana, ji merivên xwe re bêje bila çekên xwe danin niha. Ew fikrek ne baş e. Ger tu van mirovan sağ dixwazî, ji bo we bihêle bila ew here. Ez ê biya te bikim. Hilbijartinekê qenc hevalê min. Na, Zoro, ji vir here. Ji bo me xem neke. Dengê xwe bibire. Min bigirin. Hewceya bi van mirovan tune ye. Zoro, min bihîst ku te ji zarokên min ra şovey kiriye. Zoro. Ez ê ji te re bêjim ka tu yê çi bikî. Tu yê vê şûrê bistînî û ji min re hilînî bînî vir. Ku te vê kir em ê van însanê bêguneh berdin. Xatirê xwe ji van însanan bixaze. Ez ê çawa bizanibim ku ez bi soza du pişkekî ew lebim ha? Hilbijartinek tune. Zoro. Oh yeah!
والی گشتی از بنی وای لور از بنی Ez bi bawerim ku tu yê diyariya me ya piçûk pir kêfxweş bibî rêzdar walî. Ji bo te waliyê giştî. Te ji hezkir ez benî? او باشه پر باڵکێش دخویێ بەڕاستی قەلفێ وی jî bedew hatiye xemilandin tu pir têgihîştî fermandar Raymond Ez ji te re zaf mînetdarim ez benî ez bi timî spasdar bim tenê min xwast ku ez hurmetên xwe nîşan bidim ev dê bibe xazineya malbata min pir spas ji bo we Raymond û birawin O ne tişteke waliyê giştî. Ez tenê dixwazim ku tu bizanî bî çi dema hewcedariya te bi min çêbû ez ê di xizmetê te de bim. فرماندار ما ji dibûşkan agahî qetiştek he Çi? Dîş saet pêşk Belê çi bû fermandar Raymond tiştekî ku tu pêxan bikî tune ye ez benî Em karin çend merev bibin? Qet Çi? Lê dû pişk? فرماندار فرماندار Divê waliyê giştî nizan be ku li deverê du pişkene Wê da mehan ku ew li vir e me naxwast ku ev meseleyê bizan be De ji gund berde Van jî bîr bike Ez ji bîr bikim ku tu wisa dibêjî Ev tenê fermaneke Ev çi ye? Çi dibêjin? Çi qewmiye Mîrza Vega? Oh, merhaba Lolita. Du pişkan plan çêkirine ku ku enga pasê êrî şekîle derbixin û wan malbata Pakoyê rehîn girtine. Ha Ji bo çar têş tiştekê nake Hûn fehm nakin Aniha ji ber ku waliyê giştî li vir e Artêş bajar diparêze Aniha hevîrzê çê nekin An ez mecbûr bim we bigirim Bizanin ku ev ne şoveke Vegerin her ne malê xwe Gerek hûn bizemin ku ji bo axêr ev e Hadi bile bitin Ho merhaba stî Lolita û tu Min hîpnotêze neke Serpêl Gabriel Artêş mecbûr e biçe hewara gundiyan Koyenga pasê Hayatı wiha bikî di otorîteya min çê nabe Lê ez ê hemû hîsên te ji fermandar re bibêjim stî Lolita li min bibore Çavuş Gonzales tu yê alîkariyê nekî Ez dikarim alîkarî bikim Lê ji bo çi? Ji min re bêje Fermandar destûrî nade Çi? Tu yê çi bikî Diego? Artêş bêşer dêşûr nedeme Ê divê bi awayekî em alîkariya xelkên vî gundî bikin Erê lê çawa Diego hewceyê tu alîkariya min bikî Mesele çê Lolita Diego em niha diçin Koyenga pasê Çi? Lê çete du pişkan li wir Lolita Ew pir xeternak e tu nikare biçî Lê divê yek tiştekî bike artêş li ser nafikire Valiyê giştî li vir e Fermandar ji xwe naxwaze Valî bizane ku li vir problem heye Em mecbûrin biçin hewara wan mirovên belengaz Diego, Bernard hûn her du tiştan hîlinin binin û em wek çek bikar bînin. Deqeyekî bisekne bavo Ew dînîtiya du piş xwedî çekin Lê wek ku Lolita dibêje em nikarin li vir bînin û tiştekî nekin. Zoro ji bîr nekin Ez jî bîr nakim kurê min. Lê kê wiya bîr bike? Tu pişk dibêjin heke zoro şûrê Japonî ji wan re bibe ew de malbata Pakoyê serbest bihêlin Ege ew ji mafiza bikare derbas bibe ji xwe ew bişe vir roj li derdorê walî ne Hekem bêçek herin li hember du pişkan rabin Wê pir mirov tele bibin Divê ku em bipên û bibînin Belkî planeke zor hebe Erê heke zor û alîkariya me bike belkî em jî bikarin alîkariya wan însanan bikin û du pişkên biçek têk bibin Ew tiştên ku ew dibêjin pir maqûlin. Hevalê min Pedro. Dibê ku ev rewşa wan însanan ya ku têda ne ne baştir bikin. Em ê heya sibeha sibehê li benda zor û bimînin. Tamam ew ê bê hewara me Ez zanim ê were hewara me ew kêl wir Wê aram be ev tenê kundê şevê
اوه خدایه هو اف کیه؟ هی ارتش اینجی نهات پاترون او به پراستنا باجر زده مجلن کوزو شخوا نه مسئله مالباته که میکی پچوک جبومه وک تامینات هیه تو دفکری که ده زور و شربینه امیدامه هیه که ده بینه جبوناوی سپریزه که مه هیه تو یوی بکجی پاترا زور هات باشه بلا هرکس حاضر به اوانی او آنها گرتیان برده جه حسبی خواه پیابه و چنک خواه باوی جوام درباره ویدا براخون باشه اره او جوره اک شوره ژاپنی بناو و دنگه زبها دخوی ها تشتی که دخواست نکرد آنها جرهنی سربست برده دنگی خواه ببره از فرمانی دادم تا زورو ویجی بیر نکه زو جوور هر زورو اولو دخبه که تبوی شوره بکوشن دفع خواب بگه وش به دنتو تیکو هادی فیگارو نشانه وان بده که تو چه دکی مالبات خواه هلی لو جبر هره هون چه دکن هادی وی بکوشن لی بخن ام هاتن هواراوه وای ام چی بود هادی ملت داینا نو براول او آنها زورو جبو تشتین کتا ایرو کرنه توی برده لاوی بدی هی زورو ام بزانن که او شور چقاس خوش دبره زورو ده تنگاسیه ده ادویه که از حال کاریاوی بکم زورو اف چیه چه قومی تو دخواستی که هنر از سر شوره ببینی دو پشک من ببین گرتگه هی زورو هی ام بسر کتین هی گلک سپاس زورو امی چاوا بردیلا وی بدن آنها ام حمود عولیه دن افسه جبو وی کو هر کساته دا کو شر بکه اف راسته جبو علی کاریا و ام تشتکی بکن من کار بو تنه بهلن هی شوره من لکویه ها لکویه اوه یکو اف کریا زورو یا از بنی بالدار به از بنی سری شور پرتوشه بلا گرتی تو به میجی اف جه بامبویه چه بیه اف چه نابه هی روش باش والی گشتی وسط دخویه کو تجبو شوره خواه خیار شکستی زورو من دبیا بو کو تلوی گونده جانت کسی نو درس که فرمانده جبه کو تجی بری ده بزن با کو دو پش ارش بکن دبیا بو کو تا ارتش بیانیا ور لیشونا ویتا انسانا جبو کار خواه طایبه بکار عنی دوه خو بگرا زورو تو چه دیکی لدی وی هرن نعلت للتعبه زورو فرماندار من بگم بارگهی از باورم که زورو راست بیشه بله از بنی از جوانا خدا دیشم که بومه صدم نرحتیت رزدار والی
Ez pir xemgînim fermandar Raymond. Şaşiyek çêbû. Ez soz didim ku ez ê vê telafî bikim. Ez ê bînim. Ez ê yekî din bînim. Ez ê Kar bika. Tu bi şansî ku tu hîn jî dijî. Aliye çep, marş! Çavuş Gonzales, ev hemû xelatiyê te. Ger te karê xwe tam bikire û tu bi zor evle nebiya em ê divê şerbezedî ra nebûna. Ez pir xemgînim. Hergav tu tê sûcdar kirin. Li ev nexete te bû çawiş. Ez dizanim. Neya min e. Lê ez nerahetim. Ev ya min e. Ez dibînim ku îştiha te xira nebûye. Ev rast e.